turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Urudandaza hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda ku mupaka wa Gisenyi rurabandanya uko vyamye naho hakiri uruhagarara hagati y'ivyo bihugu bibiri. Nta kibazo kabisa kubyo mbonye n'amasanya, nta kibazo gihari hagati y'u Rwanda n'abanyarwanda n'abakongomani, kubera ko kugera muri Kongo ukabona mbese ko bakurebaga ugasanga ntago ariko bisanzwe, ugasanga aho utambutse ukava munyarwanda tu, ariko ibyo tukabirengaho tukigendera. Abo ni bamwe mu bacuruzi b'abanyarwanda bashora ibidandazwa vyabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make kandi mu Rwanda igikomangoma Charles wo mu Bwongereza yabonanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame imbere y'inama y'abakuru baza guverinoma n'ibihugu bihurikiye ku rurimi rw'icongereza. Ano makuru yose n'ayandi tubafitiye turarambura mu kanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu. Reka turahere kuyagezeho hirya no kw'isi aho ibitigiri vy'abantu bahitanywe na nyamugigima muri Afghanistan ibandanya kwiyongera. Ibindi turabibaza mugenzi wacu ejo ni Mukankusi. Abayobozi mu kigo gishinzwe ibiza kuri wa gatatu bavuze ko abantu byibura 1000 bapfuye kandi ko 600 bakomeretse mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Cyakora abayobozi mu karere bo bavuze ko umubare w'abakomeretse ugeze ku 1500 kandi ko iyo mibare ishobora gukomeza kuzamuka. Mohamed Amin Hozaifa ushinzwe itangazamakuru n'umuco mu ntara ya Paktika wabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters, yanavuze ko abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Kabul na Gardez. Ibiro ntaramakuru bya leta Bakhtar byavuze ko abatabazi bahageze muri kajugujugu. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gukurikirana iby'imitingito cyavuze ko umutingito wo ku gipimo cya 6.1 wabaye mu masaha ya kare mu gitondo cyo kuri wa gatatu mu birometero hafi 44 uvuye mu murwa mukuru Khost. Abayobozi muri ako karere ka Afghanistan hamwe n'ibiro ntaramakuru Bakhtar bavuze ko mu ntara zo mu majyepfo y'uburasirazuba iya Paktika n'iya Khost ariho hangiritse byinshi. Izi ntara zihana imbibi n'igihugu cya Pakistan. Umuyobozi mukuru w'ibiro ntaramakuru Bakhtar ku rubuga rwa Twitter yanditse ko amazu 90 yasenyutse i Paktika kandi ko abantu bari bafatiwe mu bisigazwa by'amazu. Ibyo biro ntaramakuru byasubiragamo ibyo umuyobozi w'umutalibani yavuze ko inama yihutirwa yarimo kubera mu ngoro ya perezida hasuzumwa uburyo bwose bushoboka bwo gufasha abakozweho n'uwo mutingito. Ejo ni Mukankusi, turaza gusubira mu kanya, ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri Libya aho umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Fathi Bashaga avuga ko ashigikiye abarwanyi b'abanyamahanga bo bava mu gihugu. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe adusigurira ibindi ku ino nkuru. Minisitiri w'intebe washyizweho n'inteko ishinga amategeko ya Libya Bashaga uyu munsi kuwa gatatu yavuze ko guverinoma ye ishyigikiye ko ingabo zose z'amahanga zikurwa mu gihugu hamwe n'abacancuro bo muri Libya hisunzwe imyanzuro ya komite yashyizweho kurinda ihagarikwa ry'imirwano nyuma y'ubushyamirane bwo muri 2014 kugeza muri 2020. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters i Londres, aho Bashaga yarimo kugerageza gushakira inkunga guverinoma mu rwego rwo kwisubiza Tripoli, uyu muyobozi yavuze ko ashyigikiye byimazeyo komite yemeranijwe ko abarwanyi b'abanyamahanga bagomba kwirukanwa mu gihugu. Uyu mugabo w'imyaka 59 yavuze ko guverinoma ye mu mujyi wa Sirte mu burasirazuba bw'igihugu yatangiye akazi kayo. Guhera mu kwezi kwa kane, amatsinda ari mu burasirazuba bw'igihugu yafunze ibigo byinshi bya lisansi basaba ko Bashaga afata ubutegetsi mu murwa mukuru. Ibyo byahagaritse ibikorwa bijyanye na lisansi, byongera igitutu ku biciro byabyo ku isi. Abajijwe ibyerekeye abacancuro bigenga b'Abarusiya bo mu itsinda Wagner bari muri Libya, Bashaga yavuze ko bahari. Gusa yumvikanishije ko ahagaze ku ruhande rwa komite irimo abaofisiye 5 bava muri buri ruhande rwari mu ntambara ya 2014 kugeza 2020, yemeje ko buri musirikare w'umunyamahanga agomba kuva mu gihugu. Ejo ni Mukankusi agarutse kutubwira ivy'ibitaro vya Amerika, ibigo nderabuzima na za farmasi vyatanguye gukinga COVID-19 ku bana bafise munsi y'imyaka 5.
ni igikorwa cyakiriwe neza n'ababyeyi bari bagitegereje uburyo bwo kurinda abana babo ingaruka zikomeye za virusi itera iyo ndwara. Perezida wa Amerika Joe Biden yasuye ikigo nderabuzima cy'i Washington ejo kuwa kabiri yishimira ko ubu noneho abanyamerika bose bashobora gukingirwa COVID-19. Mu mpera z'icyumweru gishize ikigo gishinzwe kurinda indwara CDC cyatanze uburenganzira bwo gukingira abana bafite munsi y'imyaka 5. Biden yishimiye inkingo ku bana bafite amezi 6 kugeza ku myaka 4, avuga ko ari intambwe ikomeye izafasha igihugu guhashya COVID-19. Cyakora abana barenga ibihumbi 45 binjijwe ibitaro kandi abandi hafi 500 mu mpinja zari zikimara kuvuka kugeza ku bana bari mu kigero cy'imyaka 4 muri Amerika barapfuye kuva icyorezo gitangiye. Ibi byumvikanisha ko urukingo rwashoboraga kuba rwararengeye ubuzima bwa benshi muri abo. Ibindi bihugu bike harimo Argentine, Bahrain, Chili, Ubushinwa, Cuba, Hong Kong na Venezuela byari byaratangiye guha inkingo abana b'ibitambambuga. Cyakora ho ntiharimo inkingo z'ibigo bifatwa nk'ibiri imbere muri tekinoloji mu bijyanye no kurwanya COVID-19. Ikigo gishinzwe ibijyanye n'imiti cy'Uburayi kirasuzuma urukingo rwa Moderna kugira ngo ruzakoreshwe ku bana bafite munsi y'imyaka 6 nyuma y'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Harakoze bagenzi bacu baje kudushikiriza amakuru agezeho hirya no ku isi. Twibutse ko Ijwi rya Amerika bandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kandi kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu Rwanda tuvuga ivya Shogama. Inama y'abakuru b'ibihugu bihurikiye kuri ururimi rw'icongereza izotangura ejo kuwa 4. Abakuru b'ibihugu na za leta batanguye kugera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Uno musi perezida w'ico gihugu Paul Kagame yakiriye igikomangoma c'Ubwongereza Charles yashitse i Kigali mu Rwanda ejo ku mugoroba. Mugenzi wacu Edi Rwema atubandaniriza ino nkuru. Ni inama igiye kuba ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'2018 yasubitswe inshuro ebyiri zose kubera icyorezo cya COVID-19. Inama nk'iyi yaherukaga kubera ku mugabane wa Afurika ubwo yakirwaga n'igihugu cya Uganda mu mwaka w'2007. U Rwanda rwakiriye iyi nama rwinjiye muri uyu muryango mu 2009. Rwabaye igihugu cya kabiri kitakolonijwe n'Ubwongereza nyuma ya Mozambique cyinjiye muri uyu muryango. Abayobozi bakuru b'igihugu na za guverinoma batandukanye batangiye kugera mu Rwanda guhera mu ntangiriro z'iki cyumweru. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri nibwo igikomangoma Charles w'Ubwongereza yageze mu Rwanda aherekejwe n'umugore we Camilla. Charles aje muri iyi nama nk'umushitsi w'icyubahiro uhagarariye nyina umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Ni ku nshuro ya mbere umuryango w'ibwami usuye u Rwanda. Kuri uyu wa gatatu igikomangoma Charles yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu biro bye muri Village Urugwiro, nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'ibyo biro. Ibiganiro byabo byibanze ku mubano n'ubufatanye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Nyuma igikomangoma Charles n'umufasha we basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi. Yasuye kandi urwibutso rwa Nyamata rushyinguwemo inzirakarengane 10,000 nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'igikomangoma Charles. Ku rubuga rwe yanditse ko azirikana inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Abandi bategetsi bategerejwe i Kigali barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson na Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau. Boris Johnson agiye kwitabira inama nyuma y'iminsi yibasiwe n'abatavuga rumwe na leta ye ku cyemezo cyo gushaka kohereza abimukira mu Rwanda. Indege yagombaga kuzana abambere mu Rwanda yahagaritswe n'icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Abadashyigikiye icyo cyemezo barimo abahagarariye imiryango yita ku mpunzi bashinja u Rwanda kutita ku burenganzira bwa muntu. U Rwanda narwo rugahakana ibyo birego. Inama y'abakuru b'ibihugu izasozwa kuwa gatandatu n'umwiherero wabo yabanjirijwe n'izindi zahurije hamwe urubyiruko, abagore n'abacuruzi by'umwihariko baturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango Commonwealth.
Edi Gwema urakenuye. Amakuru yose ya Shogam kuva igitangura kugera ihere tuzora tuyabashikiriza ku munsi muzoze murakubitiza akajisho kanyu no ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye ariyo wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com canke Facebook yacu VOA radio yacu na Instagram co kimwe na YouTube. Abanyekongo n'abanyarwanda ba mu bisagara vya Goma na Gisenyi barabandanya guhanahana ibidandazwa no gukorana ubucuruzi ukuri kwamwe biruko mu gihe ivyo bihugu vyose bimaze imisi vyitana ba mwana ku kibazo c'imirwano ibera mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari ku mupaka uzwi nka Petite Barrière Gisenyi hama ikiganiro Venuste Nshimiyimana. Nibyo Venus Nshimiyimana nkuko umaze kwibwira abakurikira radio y'ijwi rya Amerika hano kuri Petite Barrière. Ndabona wagira ngo ntari cyabaye urujya n'uruza usanzwe abanyarwanda barinjira igoma. Ndabona ibintu by'ibigare bindi, hari ibigare bagenda bajyanaho imizigo ayijyana i Kongo kandi ari nako iza mu Rwanda. No kuvuga ngo rero uretse wenda abantu bumvise mu minsi yashize uyu ni umupaka Petite Barrière, imibare igaragaza ko hatambuka byibura ibihumbi 55 hagati y'abanyekongo n'abandi baturage. No kuvuga ngo rero wapfa kuvuga umenye ko hari kigeze kiba ubaye utarabyumvise. None se abo ngabo binjira n'abasohoka hari abo washoboye kuganira nabo? Hari nk'umunyarwanda wagiye muri Kongo washoboye kubonana nawe ngo wumve uko umwuka umeze avuyeyo? Yego nibyo Venuse, nkigera hano ku mupaka wa Petite ruhuza ibihugu byombi nahise nk'ubita Rwanda bari kwinjira bava muri Kongo. Abo twaganiriye uko bavuga ku migenderanire hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda. Uvuye Kongo? Mvuye muri Kongo. Hameze hate? Ni bisanzwe geze ko abanyarwanda nyine bamwe na bamwe barimo bagenda bikandagiraho n'iki ariko ni bisanzwe. Warujyanye iki? Warugiye guhaha, warugiye gucuruza, byari bimeze bite? Ngenda umukarani. Ntawa kuriye urwara, ntawa gututse? Nawe ariko nyine bamwe na bamwe nibyo navuze ko ari nk'ubyera bari kujya bikandagira. Nanjye ntabwo nageze kure aho nagarukiye na amahoro nta kibazo. Igoma wagezeyo? Nagezeyo niyo mvuye akanya tuvugana. Ushobora kuvuga uti nubwo wenda harimo kwikandagira ariko abantu baratekanye? Nta kibazo kabisa. Kubyo mbonye n'amasanya nta kibazo gihari hagati y'u Rwanda y'abanyarwanda n'abakongomani. Uvuye muri Kongo? Mvuye muri Kongo. Aho wageze ni hehe? Nageze hariya ku mosque ku madepo. Ku musigiti ku madepo? Ku musigiti ku madepo. Warujyanye iki? Narenjyanye ibijumba. Wagiye urabicuruza uraza amahoro nta kibazo? Ngewe n'umuntu nari mbitwariye, mbese nagezeyo mbigezeyo naringeze ariko nasanze nta kibazo. Abavuga ngo hari umwuka mubi hagati y'abanyarwanda n'abanyekongo, hari ubwo muri kuryana se? Abuno ngiye mu iki gitondo aho nagereyo nabonye nta kibazo nahuye nacyo. Wavuga ngo ubuhahirane burakomeje yababeshye? Ngewe bikomeje gutya navuga nti ubuhahirane burakomeje, uretse ko umuntu yakwirinda kugera kure, ariko hano hafi ho nta kibazo. Wageze Igoma? Nahageze, ariko ubwo ni ukwirinda kugera kure kubera ko hirya mbese umwuka mubi urahari tu, kubera ko kugera muri Kongo ukabona mbese ko bakurebaga ugasanga ntabwo ariko bisanzwe, ugasanga aho utambutse ukavuga munyarwanda tu, ariko ibyo tukabirengaho tukigendera. Ayo magambo arahari? Ayo magambo yo garahari. Uwo ni umunyarwanda. Abanyekongo se bo babona gute iki kibazo cyo kutinyana biturutse ku mvugo zuzuye urwango zivugwa na bamwe zihamagarira bamwe kugira nabi abandi? Abanyekongo nabo abona bashije kuganira ngiye ko hagati yabo n'abanyarwanda nta kibazo. Eric Bagirubusa, mbere yuko nkureka, inkuru ivugwa cyane mu Rwanda ni y'inama y'umuryango wa Commonwealth ibera i Kigali kuva kuri uyu wa mbere ikazarangizwa n'inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma b'uwo muryango. Aho ngaho ku Gisenyi uhagaze, abaturage iyo nama barayizi, bazi ko ibera mu Rwanda? Abaturage urabona ko nabo kuri iyo nama barayizi, bazi ko iri kubera mu Rwanda. Reka ngo ngerageze mere nko gushushanya
kuva i Kigali ukaza ukagera i Musanze urabona ko abaturage bagiye batera amazu yabo amarangi mashya ku maradiyo cyangwa itangazamakuru byo mu Rwanda hano mu biganiro bagira ujya kumva abaturage bari guhamagara bakavuga bati kubera iyi nama yacoga mu inzu zo ku muhanda bagiye bategeka ko bazitera amarangi kugira ngo bakorane iyo sura nziza kandi ni nabyo koko nahoze numva bamwe mu banyamakuru ba hano ku Gisenyi bakorera ibitangazamakuru bya hano bambwira ko abantu bemerewe gucuruza ari abagomba mu ma etaje abasanzwe bakora mu ma etaje asanzwe mu binyamakuru ko ngo ubutegetsi banze bwaba bwayafunze bishoboka kuba byanye isano n'iyi nama mpuzamahanga yacogamo iri kubera hano mu Rwanda. Eric Bagirubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku Gisenyi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza. Venus Nshimiyimana nawe ugira umunsi mwiza na aho ngaho ku Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu c'u Burundi. Umukuru n'amashingamateka Daniel Gelaze Ndabirabe ejo ku munsi wa kabiri yafuse umurwi w'abashingamateka w'umugambwe SNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza i Nairobi muri Kenya. Mu kwerekana akabaro kabo abashingamateka b'umugambwe SNL kuri uyu wa kabiri batonze ku ngoro y'amakoraniro isasamwo abashingamateka mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko banka kwinjira gusasa. Bahavuye baca baja mu nama ku cicaro gikuru c'umugambwe wabo kiri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura nyene. Uko ari 31 basohoye urwandiko biyamiriza iyo ngingo y'umukuru w'inama nshingamateka yo gufuta n'ukwanka ishirwaho ry'umurwi w'abashingamateka ba SNL ibituma baca bahinduka nk'abashingamateka bigenga umwe ku giti ciwe. Agatongo Rwasa mukuru umugambwe SNL waje mu kibanza ca kabiri mu nama nshingamateka mu matora y'umwaka wa 2020 yabwiye amenyesha makuru mu kiganiro yatanze nyuma y'umubonano n'abaserukira abandi batowe mu mugambwe wiwe ko ahonyanzwe ingingo nkuru zibiri. Ijana 70 y'ibwirizwa nshingiro ivuga ko abashingamateka bahuje ivyiyumviro iyo bamaze kuba batanu canke barenga bakaba banava mu bwoko butandukanye bemerewe kugira umurwi wihariye mu nama nshingamateka hamwe n'iya 50 y'itegeko rigenga inama nshingamateka ivuga ivyiyo nyene ijana 70 y'ibwirizwa nshingiro. Rwasarongo SNL avuga ko atazi imvo nyamukuru zatumye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gelaze Ndabirabe yafata iyo ngingo ariko abibonamwo ikumirwa n'akarenganyo. Uko niko yabisiguye mu kajoro ko kuri uyu wa kabiri. Mu gihe ibwirizwa shingiro rihubwo burenganzira abantu ntivyumvikana ingene uwundi muntu ashaka kuvuga ngo nta burenganzira mufise akabwemerera bamwe akabwankira abandi. Ico bacihije inyuma twebwe ntaco twomenya kitavuzwe nabo baba bagitegura babona yuko n'ubwo burenganzira bw'iwacu tutoburonga. Amakuru twumva urukuru hirya no hino nuko ngo hoba hari ngo n'umugambi yuko mu nama nshingamateka y'akarere ngo atamusenere n'umwe yojamwo, mu gihe ibwirizwa rigenga akarere bisobanura neza yuko abaja muri iyo nama nshingamateka bakomoka mu migambwe igize amanama nshingamateka yo mu bihugu bitandukanye. Kuvuga yuko tutari umugwi uwo mugambwe nawe nyene boba bavuga bati ntawo tuzi, batwanyiye ubwo burenganzira bwa mbere na mbere bw'ibanze n'ibindi byose barashobora kubitwima. Umukuru w'umugambwe SNL yagiriza umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kwinyegeza inyuma y'ubwinshi bw'abashingamateka ba CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi yaturukamwo kugira akandamize abatavuga rumwe na leta. Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugambwe, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza bakatuiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha, kuko keshi na keshi biranashika niwashaka hakaza n'integuro z'amabwirizwa ubona yuko zinyuranye n'inyungu z'abanyagihugu, tukagerageza kurondera ineza y'abanyagihugu bikanka bitwaje ubwinshi bafise. Urumva rero nuno munsi yabonye yuko aho kutubwira ati ibyo muri ko murasaba nta mwanda bifitiye nta kiniki, yahisemo kuza guhamagara abantu n'abari kwa muganga ati ni munsi kujya gusa igiti gikwiye. Agatongo Rwasamenyesha mugabo ko abashingamateka ba SNL bagenzi we hamwe nawe nyene bazokomeza gusasa mu nama nshingamateka, agahamagarira mu kuri urwo rwego gusubira ku cemezo yafashe. Arashaka kuguma muri ako gacerere uburenganzira bwiwe. Twebwe ntidusasa mu nama nshingamateka kubera we, dusasa mu nama nshingamateka kubera abarundi baturungitseyo. Twebwe rero tuzobandanya igikorwa cyacu cyo gusasa mu nama nshingamateka, mugabo kandi tuzobandanya tusaba yuko uburenganzira bwacu tubuhabwa.
tuzokwifata ko bizaba bimeze muri icyo gihe. Sinovuga rero ngo bizogenda kushanga ngo bizogenda kuriya, icyo novuga gusa nuko tuzobana duharanira uburenganzira bwacu kandi tuzobana dukora turangura ico abanyagihugu badutumye kurangura. Iyo rero ibwirizwa shingiro ryemera yuko abashinga amateka bava mu mugambwe umwe bagira umugwi w'abashinga amateka, ndashobora kuvyemera kuri CNDD-FDD ngo avyanke kuri CNL. Yo kwigarura turabashinga amateka uko bamutoye niko natwego badutoye. Kugeza ubu ntamvo zizwi kanuni zatumye Daniel Gerard Ndabirabe yafata iyo ngingo. Mu mugambwe CNL bari bavuze ko hari urwandiko yabarungikiye ariko ijwi rya Amerika ryagerageje kururondera yarubura, eka na bene kururungikirwa ntarwo batweretse. Umuvugizi w'ibiro by'inama nshingamateka Alexis Badianda Ihimbaze ntiyari hafi kugira yishure ku bibazo vyacu. Ubu inama nshingamateka y'u Burundi igizwe n'abashingamateka 126 kubera umwe w'umugambwe CNL aturuka mu ntara ya Kirundo mu buraruko aheruka gusezera isi atarasubirizwa. Batatu muri bo nabatwa bongewemwo kugira ibitigiri vy'amoko n'ibitsina vyubahirizwe hisunzwe amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Sijambere umugambwe CNL werekana akababaro mu nama nshingamateka. Turetse ko yitwaye muri sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro uvuga ko wari watsinze amatora y'abashinga amateka ukayibwa mu 2020 ariko ntiwahabwa ukuri, ntiwahawe n'intebe ya kirazira mu biro by'urwo rwego kandi ari wa kabiri ufite abanywanyi benshi muri rwo. Ikibanza cyawo cahawe umunywanyi w'umugambwe w'adasigana Iprona ufite abashinga amateka batarenga 2 mu nama nshinga amateka. Igihe yatorwa abashinga amateka ba CNL berekanye akababaro mu gusohoka mu ngoro y'amakoraniro ariko byabaye imfa gusa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tubandaniriza kuri bungabunga ubuzima na Ejo ni Mukankusi. Ndabaramukije Eugenia Mukankusi, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri bungabunga ubuzima. Impyiko ni inyama ifite uruhare runini mu gutuma umuntu agira ubuzima bwiza. Umurimo wayo ni ukuyungurura amaraso, umwanda ugasohoka ari inkari. Umuntu agira impyiko ebyiri. Cyakora inzobere zivuga ko umuntu ashobora kubaho ubuzima bwiza afite impyiko imwe. Abantu bashobora gutakaza impyiko zombi bitewe n'uburwayi bwazo buhoraho. Ibyo biba iyo impyiko zangiritse kandi zidashobora kuyungurura neza amaraso. OMS ivuga ko hagati y'ibice 8 n'10% by'abantu bakuru ku isi bafite impyiko yangiritse kandi buri munsi miliyoni z'abantu bapfa imburagihe biturutse ku burwayi babana nabwo bw'impyiko cyangwa impyiko zinanirwa gukora. Nta bimenyetso mpuruza umurwayi w'impyiko agira. Impyiko yananiwe gukora igaragaza ibimenyetso birimo kugira isesemi, kuruka, kubyimba ibirenge n'imirundi ndetse no guhumeka bigoranye igihe ibihaha byamaze kwirundiramo amazi. Duhere muri Nigeria aho abayobozi bashinzwe ubuzima muri leta ya Borno mu majyaruguru y'Uburasirazuba bahagurukiye indwara y'impyiko mu baturage. Hano mu cyumba cy'abarwayi impyiko mu bitaro bikuru bya leta mu mujyi wa Maiduguri, umubare w'abakenera imashini ya dialyse yifasha impyiko kuyungurura amaraso uriyongera buri cyumweru. Abafite uburwayi bukomeye baza ha 2 cyangwa 3 mu cyumweru gukoresha serivisi za dialyse leta itangira ubuntu kubera ko ubusanzwe ihenze cyane. Alhamdulillah ina zuwa wankin koda na dialysis kenan. Ndashima ko nza gukoresha dialyse, numva merewe neza ukonje. Ni indwara ibabaza, ishobora no kugira ingaruka ku bwonko cyane cyane iyo umuntu arwariyemo na malaria. Mbere nabanje kwanga inama ya muganga yo kuza kuri dialyse, ariko aho mbyemereye ububabare bwaragabanutse cyane. Kandi hano ubuvuzi ni ubuntu kuko iyi si indwara y'umukene. Ariko se niki kirimo gutera ubwiyongere bw'indwara y'impyiko muri leta ya Borno? Impuguke mu buvuzi zabanje kuvuga ko ibi byaba biterwa n'imibereho igoranye cyane mu nkambi z'impunzi, aho abarwayi ba diabete n'abumuvuduko w'amaraso batabonaga ubuvuzi bukwiriye. Ubu impuguke zirakeka ko hari n'izindi mpamvu. Abahanga mu bya siyansi n'abategetsi b'urwego rw'ubuvuzi barimo gukora iperereza ku mazi n'ibiribwa abantu barya ngo barebe niba iki kibazo kitaba gifitanye isano nabyo. Borno ciwon koda ya da mutane su kamar yafi masoran. Ubwiyongere bw'indwara y'impyiko muri leta ya Borno buri hejuru cyane kurenza izindi leta zose muri Nigeria. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko muri leta hafi ya zose ikigero cy'iyi ndwara kiri hagati y'10 na 12%.
ariko muri Borno ho kiri kuri 14%, bigaragaza ko iyi ndwara ihagaragara cyane gusumbya izindi leta zose zo muri Nigeria. Icyo turimo kubona cyiyongera ku muvuduko w'amaraso na diyabete ni uko hari izindi mpamvu turimo kugenzura. Guverinoma yo ku rwego rw'intara ivuga ko izongera ingufu mu gufasha abarwayi b'impyiko no mu kugeza amazi meza yo kunywa ku baturage. Banda kuma kudaden da ya bayar a yi bincike. Iciyongera ku mafaranga agenerwa ubushakashatsi ku ndwara y'imfyiko, guverinoma y'intara ya Borno irimo gushira ingufu mu gushikiriza amazi meza yo kunywa ku banyagihugu, kuko bisa nkaho ubwiyongere bw'indwara y'imfyiko kimwe n'izindi ndwara bwaba buterwa n'amazi abantu bakoresha. Mu bihe byashize indwara y'impyiko muri leta ya Borno yarwaraga hanini abakuze, ariko ubu abana benshi bari mu bazaha gukoresha dialyse kubera indwara y'impyiko. Muganga Remigius Rukangira ni inzobere mu ndwara z'uruhago rw'inkari ku bitaro Benjamin Mkapa i Dodoma muri Tanzania. Aratubwira bimwe mu bijyanye n'uburwayi bw'impyiko n'uburyo twazitaho. The kidney is so important and is one of the vital organs in the body, because once you lose the function of it, you are gone. Impyiko ni rumwe mu ngingo z'ingenzi z'umubiri, kuko igihe zihagaze gukora urapfa. Zitangira kwirema ukiri muri nyababyeyi, rero hashobora kuvuka ikibazo muri uko kwirema k'utunyangingo tw'impyiko. Ni nayo mpamvu bamwe mu bana bato rwose bari munsi y'imyaka 3 bagira kanseri cyangwa bakavukana impyiko imwe, cyangwa yewe bagapfira muri nyababyeyi bazize kudakora kw'impyiko. Ushobora kandi kuziterwa no gukoresha imiti irengeje urugero. Gufata ikigero kitari cyo cy'imiti itandukanye bitera uburwayi bw'impyiko. Guterwa urugero ruri hejuru rw'imiti yifitemo ubumara bigira ingaruka ku mpyiko, ariko niyo usanga nk'ubundi burwayi, urugero niba urwaye umutima, bishobora kukuviramo ibibazo by'impyiko cyo kimwe na diyabete. Muri Afurika, izindi ndwara zo mu duce dushyuha nk'igituntu, dengue na malariya nazo zitera uguhagarara kw'impyiko. Hari inzego nke z'indwara y'impyiko, kandi iyo uri ku rwego rwa mbere akenshi nta bimenyetso ubugaragaza. Iyo imaze kugera ku rwego rwo hejuru nibwo itangira guteza ibibazo. Ushobora kugira iseseme, ukaruka, ndetse rimwe na rimwe amaguru akabyimba. Bishobora kandi kugera kure ukagera ubwo wibagirwa, ukabura ibitotsi, kubera ko ubumara bwakabaye bwarasohowe mu mubiri ntibikunde, bugeraho bukangiza uturemangingo two mu bwonko. Iyo uri kuri uru rwego rwo hejuru niho tuvuga ko ukeneye gushyirwa kuri dialyse igakuramo ubwo bumara bwose buri mu mubiri, hanyuma ugaterwamo indi mpyiko. Turabona ko umubare ugenda wiyongera, ariko turimo turapima kuko dufite uburyo bwiza bwo gupima impyiko hano muri Tanzania, rero turabona benshi. Nahisemo kurinda impyiko zanjye ntarindiriye kuzabagwa nsimburizwa impyiko. Ngomba rero kwiga uburyo bwo gucunganwa n'utubumbe tuza mu mpyiko no kutuvanamo. Turanashishikariza abarwayi kurya neza no kunywa amazi menshi n'ibindi. Abantu bibagirwa kwisuzumisha indwara nk'impyiko, ariko mu gihe dusanze ari ikibazo turabasuzuma, hanyuma tukabaha amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Impuguke zivuga ko kudasinzira bihagije cyangwa se kubura ibitotsi bishobora gukururira ibibazo nk'ibyo kutabasha gutekereza neza, byongera uburakari bwa hato na hato, ibikezikezi mu maso, inziga z'umukara ku maso, bikanagabanya ubushobozi bw'ubwonko. None rero hakeneye ibitotsi bingana iki? Ikigo cy'ubuvuzi gifite icyicaro inaha muri Amerika, Mayo Clinic, gisanga hari ibintu umuntu agomba kwitaho, harimo umwimerere w'ibitotsi, ikijyanye no kubura ibitotsi, imyaka no gutwita. Ibyo bishingirwaho mu kumenya amasaha yo gusinzira umuntu akeneye. Abantu bakuru bakeneye amasaha 7 kuzamura, mu gihe impinja z'amezi 4 kugeza kuri 12 zikeneye amasaha 12 kugeza kuri 16 mu masaha 28. Ikindi kandi ingimbi n'abangavu bashobora gukenera amasaha 8 kugeza kuri 10. Gusinzira amasaha byibura 9 niyo nama ku bantu bafite imyaka yo hagati 3 na 12 y'amavuko. Hagati aho, ubushakashatsi buheruka gutangazwa n'ikinyamakuru cya Science mu bijyanye no gukura Nature Aging bwasanze gusinzira amasaha agera kuri 7 ari ikintu gishobora gufasha abantu bafite imyaka yo hagati mu buzima n'abakuze. Inyigo yakozwe n'abahanga muri siyanse bo mu Bushinwa no mu Bwongereza yahurije ku kintu cy'uko kudasinzira bihagije no gusinzira birengeje urugero bituma umuntu atabasha gukurikira neza, kwibuka, gufata mu mutwe ibintu bishya, gushaka ibisubizo no gufata imyanzuro.
amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya korona mwabisanga ku ijwi rya Amerika kuri wa@radiyo@voa.com. naho dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima. naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. akano ngaha duce dusozerera igice ca kabiri c'ibiganiro vy'uno mugoroba. mwakoze mwebwe ko muratwumviriza kuri mikoro mwari kumwe na Joe Diana Ninahazwe, Dieudonné Cubahiro yakoze hamwe na Engineer Nashwan bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. turaza gusubira amakuru yandi igihe c'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.